Gucokana thi kwa gikiro kia ugwatania wa murimu wa Covid-19 guku bururi-ini ni undu wa gukinyirirwo indi ti kionereria gia kuregeria urumiriri wa mawatho ma murimu wa Covid-19 ni undu wa gukorwo kuri na muthemba mweru wa Covid-19 kuma India uri guku bururi-ini uria ni ugwati makiria na mabururi maingi mathiete na mbere na kwandikithia mithemba miru ya coronavirus. Umuthi gikiro kia ugwatania wa murimu uyu kirugamiire gicunji kia 8 hari igana ari andu 356 aria monekanite na murimu uyu. Namba ya arwaru ikirugamira arwaru 163 976 andu 129 makihona. Ithabu ria andu othe mahonete ari arwaru 113,57 guku ikuo 21 ikiandikithio. Namba ya aria othe makuite ari andu 2,928 andu 921,546 nio mathecetwo njanjo ya murimu wa Covid-19 kuria mihang'o ino ya kurugama ica ikuhi. Angikorwo bururi ndugukorwo kiamukira njanjo cia Pfizer na Johnson kana njanjo ya keri muthemba wa AstraZeneca, amu bururi ukirie kunina njanjo milioni 1.2 iria ciaheanitwo ni COVAX. Bururi-ini wa Amerika kuri na uhoteteku wa ciana cia ukuru wa miaka 12 nginyagia 15 kwambiriria kwamukira njanjo muthemba wa Pfizer ari gukorwo iri njanjo ya mbere gukorwo ikiheo ciana. Muthia-ini wa mweri uyu bururi uri na mwihoko ati njanjo muthemba wa AstraZeneca ni gukorwo ciakinya guku bururi-ini, ona gutuika kwa ihinda riri kuri na unyihu wa njanjo bururi-ini wa India ariko njanjo cia keri itanyitwo kuma o riria arwaru a murimu uyu mathiete na mbere na kuongerereka njira nene bururi-ini ucio undu umwe na ikuo iria ciumanite na murimu wa Covid-19. Ngiribotera Kameme TV, Resorokano wa Jiro wa Foro.